mu gihe umutwe w'inyeshyamba M23 umaze kwigarurira ibice binini biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku mupaka wa Uganda na Kongo ahitwa Bunagana kugera aho uri uyu munsi hafi y'umujyi wa Uvira ndetse no muri teritwari za Rubero na Walikale. Hari abantu benshi bibaza icyo abayobozi b'uyu mutwe batekereza ndetse nuko bahuza uko kwigarurira ibice bya Kongo, ibyo bashinzwa n'amahanga ashyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibiganiro by'amahoro baherutse gutumirwamo i Rwanda muri Angola. Umwe mu babirigi wabaye umusenateri yumvise aba bose maze ajya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agirana ikiganiro na General Major Sultani Makenga uyobora abarwanyi ba M23. Asubiza ibyo benshi bibaza. Muri icyo kiganiro nibwo umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Major Sultani Makenga yavugiye byinshi birimo ko Perezida Felix Tshisekedi adakunda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Waseka cyane. Ese umuyobozi w'igihugu ntabwo yaba akunda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ayoboye? Uyu General Sultani Makenga yarakomeje agira ati Perezida wa Kongo ni bandi. Uyu munyapolitiki w'Ububirigi waganiriye na General Makenga yitwa Alain Destex, yabaye senateri mu Bubirigi aba n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières. Muri icyo kiganiro Bwana Destex yabajije General Makenga ati utekereza iki kuri Perezida Felix Tshisekedi? Major General Makenga arasubiza ati nta rukundo afitiye igihugu, ati kandi ni bandi. Uyu murwanyi wa M23 yabajijwe niba Perezida Tshisekedi yarabuze urukundo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yatangiraga kuyobora iki gihugu mu 2019. Asubiza ngo rwose Perezida Tshisekedi ntiyigeze akunda iki gihugu. Kimwe mu byo General Makenga yashinjije ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi birimo kugira umugambi wo gutsemba abanyekongo by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi. Asobanura ko ariyo mpamvu nyamukuru abarwanyi ba M23 bafashe intwaro kugira ngo birwaneho. Uyu mugaba mukuru wa M23 yananenze ubufatanye bw'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abacancuro b'abanyaburayi, agaragaza ko nta kindi cyabajyanye mu burasirazuba bwa Kongo uretse kwica abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Ati ntago bikwiye ko wava i Burayi ukaza mu gihugu cyacu kwica abantu barimo kurwanira uburenganzira bwabo. Ati si yari ikwiye kumirwa ariko yo ntacyo yakoze. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bafatiye umujyi wa Goma ku itariki ya 27 z'ukwa mbere mu 2025 ndetse na Bukavu ku ya 16 z'ukwezi kwa kabiri, General Makenga yabajijwe niba biteguye kugera i Kinshasa. Asubiza ko byaba gusa mu gihe ibice bagenzura ubu ngubu byakomeza guterwa. Ibiro bya Perezida wa Angola byavuze ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu i Rwanda hazatangira ibiganiro by'amahoro bitaziguye bizahuza abahagarariye leta ya Kongo ndetse n'abahagarariye M23. Ibi biganiro n'ubundi itariki byabyo ikaba n'undi yageze, ariko M23 ikaba n'ubundi yanze kwitabira ibyo biganiro. Ku itariki ya 13 y'uku kwezi nibwo Perezida wa Angola akaba n'umuhuza muri iki kibazo Bwana Lourenço yandikiye abayobozi ba M23 ababwira ko mu rwego rw'intambwe ziheruka zafashwe n'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo hagarurwe amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, guverinoma ya Repubulika ya Angola itumiye M23 kwitabira ibiganiro bitaziguye buzabihuza n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero biteganyijwe kuba ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu i Rwanda muri Angola. Mu kiganiro umugaba mukuru w'abarwanyi ba M23 Major General Sultani Makenga yagiranye na Ale yabajije General Makenga niba M23 yiteguye kwitabira ibi biganiro, maze General Makenga asubiza ko rwose biteguye, ngo barashaka ibiganiro ariko kuri uru rwego ngo bamenye aya makuru bayakuye kurangura gusa, ntacyo bari bumva kuri Kinshasa. Mu minsi yashize AFC M23 ibinyujije mu mvugizi w'ingabo zayo mu rwego rwa politike Bwana Kanyuka Lawrence yashimye Perezida Lourenço kuba akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bubone amahoro. Yavuze ko idashobora kuzaganira na M23 bityo ko abarwanyi babo bakeneye igisubizo cyeruye cyerekana ko Perezida Tshisekedi yavuye ku izima. Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi yavuze ko ubutegetsi bwe butazaganira na M23 kubera ko ngo ni umutwe w'iterabwoba ukora ubugizi bwa nabi. Ikindi ngo ni umutwe ugizwe n'abanyarwanda. Iyi ngo ni nayo mpamvu aba barwanyi ba M23 ngo banze gushyira ibirwanisho hasi ngo bajye mu makantonoma cyangwa se mu nkambi bashobora gushyirwamo n'ubutegetsi bwa Kongo, ngo batinya ko muri icyo gihe byagaragara ko nta banyekongo barimo ahubwo ngo ari abanyarwanda gusa. Ibi birego byose M23 yarabihakanye kenshi, igaragaza ko izahatira uyu mukuru w'igihugu kwemera ibyo biganiro. Hari abasirikare barenga 1000 b'umuryango SADC uyu munsi baba mu bigo bitandukanye by'umuryango w'abibumbye kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu 2025. Abarwanyi ba M23 nibo bahagenzura nyuma yo kubatsindira mu rugamba rwabereye Isake
no mu nkengero z'umujyi wa Goma. Mu kiganiro na Alain Destex, General Makenga yabajijwe niba abo basirikare baturutse muri Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi ari imfungwa z'intambara, maze asubiza ko abo basirikare bemerewe gutembera mu bwisanzure ariko badafite intwaro. Agaragaza ko M23 ishaka ko basubira mu bihugu baturutsemo bagahagarika ubufatanye n'ingabo za leta ya Kongo. Byanatangiye gukorwa kubera ko umuryango SADC uherutse gusoza ubutumwa bwawo muri Kongo. Ubuyobozi bw'ingabo za Loni bwigeze gutangaza ko hari abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagera ku 2,000 bahungiye mu bigo byabo nyuma yo gutsindwa na M23 mu mujyi wa Goma. Uyu muyobozi w'abarwanyi ba M23 yavuze ko havuzwe abasirikare 2,000 ariko uyu munsi ngabo hari n'1,200. Ati abandi 800 barihe? Ati FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR bihishe mu baturage, nibo bateza umutekano muke mu baturage mu mujyi. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, abarwanya ba M23 barugiye mu bitaro bibiri biri Goma bafata abasirikare 131 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari babyihishemo. Gusa ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bw'abantu ryo ryavuze ko ari abarwayi b'abasivile bashimuswe na M23. Major General Makenga yasobanuye ko abafashwe ari abasirikare bahoze mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiraga abarwayi cyangwa se abaforomo. Agaragaza ko batari bakwiye kuba bari muri ibyo bitaro. Ati bahoze bari mu ngabo za Kongo bigiraga abarwayi cyangwa se abaforomo. Ati twasanzemo intwaro 14 abakozi b'ibitaro nibo batumenyesheje iki kibazo. Ati twafasha abatari bakwiye kuba mu bitaro. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za M23 yavuze ko ibitaro byo muri Goma birimo inkomere z'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ko M23 itigeze izikoraho. M23 yafashe umujyi wa Goma ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere mu 2025 nyuma y'urugamba rw'iminsi 3 rwabereye mu nkengero z'uyu mujyi n'ahitwa Sake. Nyuma ya Goma ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri, M23 yafashe na Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Alain Destex yahoze ari umusenateri muri guverinoma y'Ububiligi, ni umwe mu banyaburayi bafashe ya mbere kuva intambara ya M23 yatangira. Agaragaza ko uyu mutwe urwanira impamvu zumvikana ariko ko amahanga akomeje kutabibona. Uyu munyapolitiki yabaye senateri mu Bubiligi kuva mu 1995 kugera mu 2011, aba no munyamabanga mukuru w'abaganga batagira umupaka. Aganira na General Makenga yanamubajije niba M23 isaba ko MONUSCO yava muri Kongo cyane ko yagize uruhare mu bitero birwanya M23. General Makenga yasubije ko MONUSCO yahinduye ubutumwa bwayo bwo kubungabunga amahoro wisaba kutagira uruhande na rumwe ibogamiraho. Ati niba MONUSCO yaraturasheho ntago dufite umutima wo kwihorera, intambara nirangira nta rwango tuzaba dufitiye abaturwanyije. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wasabye ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo bifashe mu bikorwa by'ubutabazi. Bwana Alain Destex yabajije General Makenga niba M23 ishyigikiye iryo fungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma. General Makenga yamubwiye ko M23 nayo rwose ishaka ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa ariko ngo FARDC yaracyangije cyane, inatwara ibikoresho byo mu munara byifashishwa mu kugenzura indege, inasiga imodoka zimwe na zimwe ahantu hakekwa ko zitezwemo ibisasu. Ngo inkengero z'ikibuga cy'indege nazo zikekwa ko zitezwemo ibisasu, bityo ko icyo kibuga kitafungurwa ako kanya. Ku birebanye no kuba M23 ishinzwe mu gukorana n'u Rwanda, General Makenga yasubije ko ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka iteka urwitwazo rw'ibibazo rwateje cyangwa se ibibazo batakemuye. Ati abanyarwanda baratwumva kandi bagerageza gusobanura amahanga ikibazo cyacu. Ati n'abavandimwe bacu kandi nabo bamaze igihe bafite umwanzi wabo uri imbere yabo. Ati ikindi dufite ibihumbi by'impunzi mu nkambi yarwo mu Rwanda zifuza gutaha zigasubira mu gihugu cyazo. Yanamubajije niba atekereza ko Perezida Tshisekedi afite gahunda yo gutera u Rwanda. General Makenga asubiza ko yabyivugiye ubwe. Ati cyongereyeho ingabo n'intwaro yari yashyize Goma hamwe n'ihuriro ry'ingabo zo mu karere by'umwihariko Burundi na FDLR. Ati ku bwanjye bigaragaza umugambi we. Yamubajije niba FDLR igiteye ikibazo n'uyu munsi. Asubiza ko FDLR iri hose mu ngabo za FARDC kugera no mu barinzi b'umukuru w'igihugu bashyizwe hamwe bongererwa ubushobozi. Ati ntago barwana ngo badutsinde ariko bashobora kongera kugirira n'aba basivile bari mu bice bigenzurwa na M23 aho imidugudu iri ahantu hagutse kandi itatanye. Ati hashize iminsi 3 bishe abaturage 40 mu gace ka Kirumbo. Ati ikindi kandi FARDC ndetse na FDLR bangiza parike ya Virunga mu gihe twifuza kuyirinda. Yanamubwiye kandi ko hari abavuga ko amabuye y'agaciro ari mu byibanze M23 ifite muri gahunda. Undi aramusubiza ati reka nkubwire, twamaze imyaka myinshi mu bice bitarimo amabuye y'agaciro. Igihe twafasha agace karimo amabuye y'agaciro nka Rubaya ntabwo tujya mu bijyanye n'ubucukuzi cyane ko busanzwe bukorwa n'abaturage binyuze muri koperative. Ati hanyuma rero amabuye y'agaciro agurwa n'abantu b'abahuza
akaba aribo bayacuruza kuri sosiyete ziyajyana hanze. Uyu munyapolitike yongeye kumubaza niba M23 itajya mu bijyanye n'ubucuruzi. General Makenga ati habe na gato, ati kuva twatangira kugenzura imipaka ya Goma na Bukavu twakira imisoro ku bicuruzwa ariko ku kiguzi gito cyane kandi nta kurenganya, nta na ruswa ibirangwamo nk'uko bikorwa n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Yanamubajije ku bihano, atari ko hari ibihano mwashyiriweho hamwe n'u Rwanda. General Makenga avuga ko ari ukubogama, ati ukuri kuzagera kwigaragaze, iyo bishe bene wacu ntawe bihangayikisha kandi nta n'ibihano bitangwa, atari ko iyo tugeze icyo dukora badufatira ibihano. Yaranumubajije ati umubano uhagaze ute hagati y'igice cya M23 ndetse na politike n'ikirenge bya gisirikare. General Makenga asubiza ko Bertrand Bisimwa ari perezida wa M23, hanyuma we Major General Makenga akaba visi perezida akanareberera ishami rya gisirikare. Ati turi ihuriro ryagutse rya AFC Alliance Fleuve Congo, aho Colonel Nanga ariwe muhuzabikorwa. Yanamubajije ku kibazo gikomeye cy'amabanki agifunze muri Goma. Ati Goma ubuzima ni ubusanzwe ariko banki ziracyafunze kubera iki? Ati ni Kinshasa yafunze banki, amafaranga yarari muri banki ntabwo ari ya Tshisekedi, atarimo guhana abaturage kandi agakomeza kwangiza imibereho yabo. Yanamubajije niba M23 ari umutwe uhuje amoko menshi. Undi ati perezida wacu ni umushi, umuvugizi wacu ni umuruba, ubwoko bumwe na Tshisekedi. Ati umuvugizi wacu wungirije ni umukongo muri Bankongo. Ati ariko twifuza kubaka igihugu ubuyobozi butagendera ku moko cyane ko yangije igihugu cyacu. Alain Destex yaramubajije ati ni ubuhe butumwa wifuza bw'umuryango mpuzamahanga? Major General Makenga ati urugamba rwacu ni urugamije kubaho kwacu, tugamije ko habaho Kongo ishize hamwe yita ku bibazo by'iterambere ndetse n'imiyoborere. Ati mwabonye uko abanyekongo babayeho ku bwa Tshisekedi? Ati ni iki yabagejejeho? Yaranamubajije ati uri umusirikare wamaze imyaka 5 mu buzima bugoye mu misozi y'ikirunga cya Sabyinyo hagati y'ibihugu bitatu, Kongo, u Rwanda ndetse na Uganda. Ati mwabagaho mute? Mwabaga mu nzu? Undi aseka ati ndatunguwe, uzaza ubyirebere. Mu gihe hitegurwa ibiganiro byo kuwa kabiri, perezida wa Angola João Lourenço yasabye impande ziri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano guhera kuri itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu. Nk'uko ibiro bye byabisobanuye, Lourenço yagaragaje ko ibi bizatuma ibiganiro bizahuza abahagarariye leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ko kuva ku itariki ya 18 bibera mu mwuka mwiza. Ibiro bya perezida Lourenço byagize biti nyakubahwa Lourenço, perezida wa Repubulika ya Angola akaba n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza mu biganiro by'amahoro, asabye impande zishamiranye guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Kongo guhera saa 6 z'ijoro ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko mu ihagarika ry'imirwano hakwiye guhagarikwa ibikorwa by'ubugome bikorerwa abasivile ndetse no gufata ibindi bice. Perezida Lourenço yafashe icyemezo cyo guhuza abahagarariye leta ya Kongo ndetse na M23 nyuma yo guhura na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 11 y'uku kwezi. Ndabashimiye cyane mwakoze kubana natwe. Ikiganiro cyacu nakagaruka, mugire ibihe byiza.